Dilolostro YouTube channel. La hlayisekangi. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Endzhaku ka loko Gagash a ta va tivisi leswaku u pone rifu hi mhaka ya ku a xavile tinkavi leswaku ta n'wi dlaya. Se hi voni Gagash tolo hi siku ra vunkombe ka n'hweti ya Hukuri kwala ka lembe ra 2024 a ku ri na gigi leyi 17 naswona a ku rhambiwa vanhu va ku fana na va MG Ntlemo na vanhu va Mutakaro na Lekker Stylist. Se Gagash eka yin'wana ya minkandziyiso leyi a nga yi endla ku kombisa leswaku a nge he swi koti ku va ya tindhawini to fana na vo 17 a ri hava murinzi kumbexana munhu wa ku va a n'wi gada. Se hi fiki hi vona a posta tolo a ri e17 laha a nga fika a vekela xithombe lexiwani a tsala leswaku ready to host the legend tatana MG Ntlemo. Se hi ku tola ku ri ra vumune naswona a ku ri siku leri ku rhambiwa MG Ntlemo leswaku va ta nyanyula ntshungu le 17 hi nkarhinyana hi tlhela hi vona Gagash a posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga fika a vekela xithombe lexiwani a fika a tsala leswaku se ni ba hi ti-civilians n'wananga ni khensi sponsorship. Loko mo languta munhu la nga vekeliwa laha u vekele povolo, u vekele xibamu la nyongeni, u vekele vholovholo. Se hi ndlela leyiwani hi leswi a nga tshama a swi vula eka nkandziyiso leswaku loko a ya tindhawini to fana na va 17 u ta fanekele a famba na munhu wa ku n'wi rindza kumbe vanhu va ku n'wi rindza hi mhaka ya ku vutomi bya yena byi le hansi ka nxungeto a bya ha hlayisekanga endzhaku ka loko a ta va a xaveliwe tinkavi. Loko mo languta mi ta swi vona leswaku munhu la nga laya u vekele xibamu enyongeni. Se swi le rivaleni leswaku munhu loyiwani u le ku rindzeni ka Gagash. Ku na nkandziyiso lowu a nga wu endla a vulavula hi swona a hi yini eka nkandziyiso wa kona. Nkandziyiso lowu Gagash a nga vulavula hi timhaka ta ku a nge he swi koti ku ya e17 a ri hava murinzi hi lowuwa. Mi ta kahle loko tanga kahle ta kunela nhungu ta kunela that's why sweswo a swa ku ni ta va 17 fane ku ni cinacina unnecessary ku ri munhu wa ku ni gada laha a na ha endli sweswo a na ha endli sweswo cause munhu wa ntima i dangerous rather have munhu wa private hi wona langutana na vutomi bya mina ntsena hambiloko no spenda hi n'hweti ni for se yimanga ku nga ndli nchumu vanhu va na timbilu to biha I'm telling you vanhu va na timbilu to biha. Se yo mhaka hi fiki hi vona la Gagash a fika a posta a vekele xithombe lexiwani mangu na munhu yaloye leswaku u vekele xibamu enyongeni. Kasi loko hi hundzeka yaleyo hi fiki hi vona Gagash a posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga fika a vekela swithombe swi tikomba ku ri ku tirhiweni swinene le resort ya yena leyi se yi nga thyiwa leswaku i Greater Gagash Resort leyi sukaka ka vito ra Holobye Resort. I fika a tsala leswaku Greater Gagash Resort, your demands are my concerns. Paving and stage construction going through. Everything must worth your money. Na mirhandza. Se ku tlhe ku endliweni ka pavement hala tlhelo ku endliwa na stage. Se loko mo languta mi ta swi vona ku le ku tirhiweni layani. Naswona u le ku antswiseni ka ndhawu liya ku ya hi laha a nga tshembisa ha kona leswaku u ta endla ku cinca eka ndhawu liya. Se hi siku ra vunkombe ka n'hweti ya N'wendzamhala ku ta va ku ri na gigi kwala ni pfumela leswaku loko se ku ya endliwa gigi liya se swi ta va swi helini swa ku endla stage. Gigi leyiwani ni thyiwile leswaku pens down laha ku nga ta va ku ri na vanhu va ku fana na va Benny Mayengani na va King Mnada na swin'wana swiyimbeleri. Kasi xin'wanyana u tshembise leswaku u lava ku endla byetlelo laha ka resort liya leyi ku nga mhaka ya kahle swinene. Leswi hala ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nge se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Ka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gagash. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela.